Bahlankedi phetiši ba Black Business Council ke ba bangwe bao ba šišintšego go tsebagatšwa ga masetlapelo malebana le mathata a mohlagase ao a aparetšego naga. Ba holofela gore seo se tla thuša gore mmušo o tlogele go tšea lebaka le letelele go phethagatša mošomo ga mmogo le go fokotša go diegišwa ga tshepedišo ya maleba. Black Business Council e nyaka go hlongwa ga komiti yeo e eletšago mopresidente Cyril Ramaphosa go netefatša gore kgaotšo ya mohlagase ya fedishwa go ya mafelelong a ngwaga. The energy crisis is much more fundamental and caused by a myriad of complexities that are not going to be sorted out even with a state of emergency. Basekaseki ba bangwe ba dumela gore kgoeletšo ya masetlapelo a mathata a mohlagase ke leswao la tshisinyo ya go hloka tshepo kgahlanong le poto ya Eskom. Declaring a state of national disaster is not only an inappropriate response, but it is actually a lot more brutal because it will bring everything to a halt in this country. Basekaseki ba dumela gore peakanyo yeo e tla thuša mmušo go beaka thoko methopo e mentši le ditlabakelo go fokotša ditiragalo tša kgaotšo ya mohlagase. E fela ba tshwenya ke kgonagalo ya ditiragalo tšeo di atilego tša go utswa di ka diregago go swana le mahlabiša dihlong a go utswa tšhelete ya didirišwa tša COVID-19.